Kryetari i Këshillit Evropian Antonio Costa nesër do të qëndrojë për një vizitë zyrtare në vend. Një nga temat kryesore që pritet të diskutohet gjatë takimeve është edhe çështja me Bullgarinë. Ministri i Punëve të Jashtme Timço Mucunski deklaroi se pozicionet e vendit janë të bazuara në parime të qarta, duke theksuar se ashtu siç Bullgaria ka pritshmëri nga vendi jon, edhe Maqedonia e Veriut ka pritshmëritë e saj. Така да Софија кога повикува ние да бидеме малку симплифицирам, но мислам дека изјавата беше дека ние треба да бараме решенија, да бидеме поразумни. Јас ја повикувам Софија да погледне кон себе и да биде одговорна кон регионални процеси кои што се и геополитички значајни. Позиција дека доколку државата доби институционални гаранции од Советот и потоа Бугарија реципрочно ги примени пресудите кои што треба да ги примени, тогаш очигледно сме во позиција каде што е изградена меѓусебната доверба. Reagoi opozitaria LSDM, e cila tha se gënjeshtra e fundit e pushtetit është se do t'i përfundojë të gjitha pikat e agjendës së reformave deri më 1 qershor. До јуни 2025 година требаше се донесат 16 закони. Тогаш се донесува само 6. За 10 се доби продолжување на рокот сега до јуни 2026 година. И што се случи? Од тие 10 закони, кои што не биле донесени во јуни 25 година, па Европа го продолжила рокот до јуни 26 година, повторно реализацијата е само 20%, односно донесени се само 2 закони. Измени на Царински закон и закон за безбедност на мрежни информацијски системи. Ndryshe, rruga drejt antarësimit ka mbetur e bllokuar kryesisht për shkak të një kushti të vetëm, ndryshimet kushtetuese. Kryeministri Mickoski ka deklaruar qartë se qeveria e tij nuk do të nisë ndryshimet kushtetuese derisa nuk merr garanci nga BE-ja se më nuk do të ketë kërkesa të reja nga Bullgaria.